Bena memang harona deli puangi. Kudi teh dia juarai lupun hatan dan na Yohana kesini ih. Pada mitungo kadu. Nah kudi teh tu dia lempu ya kojo na hatan na. Yohana kasih ada pada mau guntur lupuna. Mah kenapa keruding? Sakarut dengan kesedihan hati. Sakit untuk tuh nih mati timbal udah hati munah lo minum. Yang bersebut itu. Parah nih. Adelik memang hapuangi. Apa cek di pari lempui di Yohana lupo naik dia juara tepangnya ngilin ro. Dia kadi pak geli lopo haurun tu kulisu apa na tangan curuk na dilin ro na taro. Atau nada hak polia pokok lisu lin ro an curuk topa.